Kada je riječ o najvećoj balkanskoj zvezdi Svetlani Ceci Ražnatović, ona u jednom momentu kada je gostovala u emisiji Bravo Show na Pink televiziji svojevremeno otkrila je jednu i anegdotu koju je doživjela sa fanovima. Ovo je i objavljeno na TikToku Ceca Press, a ona je pričala kakvu je anegdotu doživjela. I dobro se zna gdje god da se ona pojavi, tu su fanovi, ljudi žele da je dodirnu, da je vide, da je zagrle, da joj priđu, da se fotografišu i u svakom izaziva tu naravno i emociju, s obzirom da je zaista mnogi osobe vole. Ceca je u emisiji Bravo Show, tada na Pink televiziji, otkrila da jedna djevojka je htjela i njenu Mindžušu, međutim, kako je uhvatila, mislila je da je Mindžuša na klipse, međutim nije bila. To je Cecu jako mnogo zaboljelo i uhvatila je djevojku za ruku refleksno, na svu sreću, i kaže ona sama u toj emisiji da je preživjela užasne bolove, da je sve zvijezde prebrojala, ali da su joj refleksi jako dobri, da je na vrijeme uspjela da to sve naravno ispriječi. Na kraju dala je Mindžušu djevojci koja je i toliko to željela. Kada je ovaj video snimak ugledao svjetlost dana na društvenoj mreži TikTok na profilu Ceca Press, javnost nije mogla da ne iskomentariše, pa tako su ljudi komentarisali kolika je ona veličina od žene, kolika je ona zvijezda, kada je u tako nekim bolovima odlučila da je ipak da Mindžušu toj djevojci koja je toliko tu Mindžušu i htjela. Javnost je zaista iskomentarisala sve ovo na društvenim mrežama i složili su se mnogi u jednoj situaciji, a to je da je Ceca zaista jedna ogromna, velika zvijezda i koja uvijek izađe u susret ljudima koji je vole i koji su tu došli zbog nje, a ova situacija upravo je i dokaz tome.